Nemo akwaba ne na wasem famra Adom TV Asem di kadwumade so wo bedwem na utie ene na ebo wase ene nkura ne mfoni na etwagu na wono eye enkura edunsia wono som wo Savior Church ya adwuada no omakọ camp omobo ebi mma miensa omunyina akọ ebi die mienu obi die baako omunyina akọ eba ne sei kranketo afi ne bi mawie BCE wo mo twen abegye wasi ha Asem eji saha ne yebeka no sento wa ko Savior Church hokohwe obugu ho ekro na dani abutu nkranketua o ekro na butu sei ekro na butu abutu onse no ya hyase ene ye kan kwanhia eho asem kwanhia esie eho asem asan kwanhia no enye baifo bia ne moma ye me ne umienu ene ye kọ sesa ade no eya de ase ye nyina ye te ho ase pa se ye ya hyenkafo amapa me dwene me nua hyenkani onam me dwene me nua wonam kwan ho pa anka ensie abotreki tuwe bia ye nyanti krofo ade hye papa bi mayu aka papa bi memu akama papa bi omatetia broso tete so mumukure nye ye adai na wasi amani pa kwaya umusa wani guso pan nesi kranketwa obi nsunum enye izo nye izi oba tan ti fie enye se omo kwaya nkrabone ade bi o
camp, youth camp. And ahukeka, I can imagine announcement all my year for weeks and months. I will be a person who could be. Yami Adom oma ko. Omo bow. According to voices ni be krano. Them ta kakakra. Nanko omo adru one mu krom. Enie. Can you free him. Tete nkra ni say passa. Na meba no so. Metwa so. Mejira no so. Fi so chene nyambo adwumade bi bekoso. A no nti no. Ashanti regional minister ani die mu dog Adaroma. Mama yam ponhye asori ani abusua keke. Kabe me depa se yawo abusua ne famu no ka ban mu mpanimfo sanya mampanimpo ka mampani abede akire ani aban mu mpanimfo asante mantamu soafo ene district no panimfo yenyina nki yenko support wo mo nanya yize o wawo ma miensa emfia wono madie within 1 hour seconds omunyina se because of kwanhia anke betimi a prevent ebekwa ho na sadi ye hyase no eno ano yakeka ka ho asem no ewo se ye hunu adekode potia ede san kwanhia ne ba DVL fo ewon hyehye a ansa na wo betena sie a kire no ye wo ho mra ne enhyehye ahodo bebre ene transport authority mpanimfo ni nyina wo ho emra wo mayimu pa o emra pe ayi research me directors weba kofi webek kofi ampedu ene weba won mo ayede amame no chese ewo ho ba ye mfa nya adwuma ewo ho enti wo hwe emu no a Ghana's licensed driver population no estimated licensed drivers proposed one and our projection 2025 no 6 million ya 2025 mo de ye susu dwen ene say yenya kura shankafo be 6 million de womo ebewo license na womo a esafata se womo kura driver's license na ontimi drive no eno ya ohamu nchemu du enwoche ene ye wo memo sa na hu no wo ya sure over 33 million population no womo a ewo license no 18%. Enti we no wa wutim hu se ye ni license no kura doso se ye wo license nanso ashankafo bebre na wo mai mu ashankafo bebre na wo ko 2017 mu a na nipa 1.25 na wo license out of 6 million no na we me just say we no we esen yare we better na accident nsi kranketwa awofo no manya ska kranketwa miamani V8 ena okura that time no kura no onyi SSO na SS kura so be at least now be 18 akura ne twi V8 because awofo no wo mu ska cars na gu ho accident ni sin so aye nchene nyane hwe bi wane papa woska obe frese si aye call ye kunkum krofo de hye papa bi erade man mpare ye no ne mu oya emu oya ma awo erade hu ya mobo enti se ne ohwe se de statistics research kakra ya ye no na se DVL mpanifo ani diem mada adwuma ne so bibi wo ho no mu a ewo se moye nanso monye na wo hwa na mo of course pa ye wo mayi mu na nipa fia se wo anu mu wei ena wo ayi license a na je se nkwanhia na yakoso bebre no eya noa because one cars na doso
obi beka say fine obi wo be cast 3 and 4 but in all no kra no say nipa ba ko no anye ede ono ntumi twifo ni nyina ede ye na me ka say akra keto akra o twi V8 kranketwa o twi V8 me nkai wo yaw hwe de esi wo ayi East Legon de nkai wo bia yaw hey rade me yomobo now dia yenko license no kra na yenhwe enipa no a ewo so wono munya license ideally wo hwe class A motorcycles no a okada fo no mu ne wo mu a ewo pragia na ties na ye mensa ni mu ba ko akire mienu no wono mu ne minimum ewo so onya 18 years eno a ye ni so hwe ya wo ka so akra no be 16 wo twi okada ni bi pragia ochi ne simple on the whole community and safo no wo mo nam a like on fa hwe hu and oni mirror size mirrors no ne ade ne bebre nti no wo wura mu asabi asa obi a onhu ade no so wo wura mu bum to bo aban a wen mun kranketo a no mu twipia water ene bola ka no de na main road so no de fa bode and adwuma wo ye ho pa emra no ho class B for private for no wo nie private cars SUV for no pickups ne taxi no ne small minibuses no ne ade no wanya wan fani pa bebe 15 omo ne class B for no and also 18 but se wo de ye tro no ne ade a also what 25 years oko cycle station ho asana hu no ko hwem kranketwa and nanu your body no ho and nkra no wo mo so o ma ambre latogin babies to ogyina ho gran hu ne body abaka so onya be 35 so wo be ko no 18 and so no otwi commercial car because o ye mate more no no mo ye mate enti wo hwe ne masa no a okwa reverse ba ku mienu enti wo mo sa ne masa na bi enne wote wa so no watu kwa chire ansa ka wutumi tu kwa chire tu ba animu a onim so wawie the next minute no nam kwa so wa yam fon so ro no mo be yi ne sadi watam hey aya raho ntia no nie classes no B4 no ye nie na B no kura no ba ko she bracket mu a e kire se wo pese wutwi B a wo ye ayi pickups ne taxi no ne ade also nya 25 years commercial cars no nanso ye hu ne sa enti kura na sa wo hwesa de ye kan kura na say moto kura na wutwi a okada la delivery for no ne ade no kura na e commercial enti no kura na also nya 25 years because so yo shenkani a e wasa adwen no e ya adwuma wani no so hu ade obu how to light ba kuma na o de car na e shegatem wa we hu sa na ni nye enso kokohwe 14 13 and wochi moto no ne ade adwen ni nyini nu ho nte ne mase enti ono sa na se bibi besi ehu kura hye no o de akopem ehu oni experience bia wa brabo ne mu but wanya chance because yes adwuma ni ho enti school no kura waso wokọ no wokọ gentete na problem and ukomu a I don't know say beto e wonde de enu ana se o chena brofo and because of brofo canning ti kura no ebi mu nko enti ye to so ne ahwe class D for the heavy duty vehicles and so beko da ho nkranketoa 18 no wotwi anwaka wanko community ni mu wa hu se ne bra koba te ho no aye mate me say problem ni nyina ye mate oye mate te nkwanhia bebre ne die my dear enye obi a o eye me no na ni nyina nso se DVLA ene MTTD na mo ye modwuma ye but won ye nipa wo ye nipa said ye kan te say akra ntiaso aba na ye de still kra still ye nyini de nso still eniema road safety ho eniema ye at fault bebre aba men kasa mensere but sometimes what so hu ade bi na ekomi wa positive atwam ho atwam no gina ho ida so wo hwe no phone ana mo ani die mu papa no ma me no ebi mo ye pa but
se main road no so highways akese ni nyina ye gina obi kura no kasa kasa ade ni ye gina na ye gina no hwe gina no gina no kura bu ha save you and who said there someone young one say because we are used to them especially who you see road baby who free Kumase ko unim say aha posifo gina and who every day no fast one afi no ma be adamfo aye normal enti make me afa kwan ba so mene posifo wo so nyina omo ye madamfo tutu say license yi enya dwuma enso na me namu because oh aban what was higher terms aban ni sa na namu enti we no anya aban kra say kra aban kra ansere ti ya ye kwa ne asort na out ne de ama no na ye normal na nkrofo ma papa bi krofo ma and we betimi happen to obi a o because e bia na wo kra de wo twi ne yie na obi or the next sign abi sign enti nka pa o my Ghana mu sanke yese ye pese nya license na nka bibia ya kama enie akwan a wofa so a wo nya wo license no enie wanya 18 wadwene mu da ho apomodin pa wani bibia ye brofo wote kakra a wo betumi so atwera kenkan because road signs ni bebre won ti ase a wontumi wo beti road signs no o say do so pa so wankwa enie esa at least BC utumi enya so ati ase sa adwene no emu da ho utimi kenkan so obi wo utimi kenkan oh nti yabu driving nanim tia yabu nanim tia yabu driving no anim tia eno na gugu ho no nti no at least e also what certificate bi anya obi si die na no ekoso die ya check de en check onim ba kokura yenim road signs en ba kokura can you imagine then no wa wu say ya ye road sign ya nantwie eda so a wo say ya ye nyem ponche ni nantwie weyi enti wo de vum wan so akohia bie na ede kwahia ba enie na wo hwe said you obanya a license no so a training and testing 48 hours na ujirem na why your theory I don't know computer no so no mo bo e de maw ene wanya ne ntemu a ekosa wonye bi da woni mpose sei ne ye wey ukọ driving school no akwa yes a test wey edwane ntem na no kwabrani bi si driving school mu ho en wo ye test ma no no age license ama no sika fia ena no so aye connection a wo ye goro boys o se hwanfo e bebre ni ekunkum ni pasa de bia betena ha beka de bia ye beka so solution bia ama eye ho eye me no mienu a enti ano so ena wo ho no na wo akokra bia wo 3 months probation aye no ina wo ho ha unse ohu ene me ama ni tutu muze kai ya akoi onye ati machine ayeba akọ unam kwa so ase wo say highway obi na ejina kwa so wo kwa so jina ho ase wo hu de wo kire na ne light nsu goyi mi we kure ye nam tesa no ani mu ha light wo nso ne light as wo nam kuma se ayi enkran kwan no so esum wo ba bi no watro sa light no to ba no wo se wani eye serious o enti DVLA mami musa mo ani die mo papa no ma me no dia ya twere ye wo mo nhihye mu anya ye bia ya drobafo e commercial drivers wo mo afem wo mo ko de ebi wo ho no ma abeye abusua de me na papa no otwi ka enti saa ye nso ye ba saa ye twi ka ahun so wo saa de no saa ani e de temai mu saa ani e de temai mu enti we no kro no ye baako de wo so register no on register de eye na sade enti wo sori no pa bi address se me kwa adwuma e wo so wo ye no ono so nye ene ye tu agumu nti ewu ya bonsam bi otene ba bi baifo bi otene ba mi de akohye no 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 wa ma ho kwan oba ba ye wo
wa ma ho kwan a oba be ye wo wote wo ba bi wo nka no so wote ba bi wono no de bia wo pe moja DVLA MTTD transport ani manimi ye no ye behia moni diem samomra na mo meyi ano because ya reho I was some ba na mo mekire the last time me say no ade no kwa na ewom funding sika nom ne ade was wo de ko no mo de ko bo de ro nom ne ade ayi papa ba ku yi me refini din ye me say okọ retirement ana oda so ho owo National Road Safety Authority oh papa no ya ade pa wo ni videos bi nom ne ade they say ye jai ni nyina ana mabre ye reshuffle wo ho no so ana because ye hear energy no energy china kwan no so ayi your friend say information vans na kene namu ni e ka e kwan so na mu de asi 65 killed to na ni boss ana ne yem ahye no monye yes science ni sisi so assemblies and assemblies no so your friend itself for ho you can say road safety like and I ho bi ni ho I was some boa oh areho emre ye adwuma o mamu aye agyanan a oba nko be ma de so yaka nyina aye serious o hwewe so wo cars bebre na ye wo no as at 2017 no bear 2.13 million cars versus 1.2 million license no and a one license no one more aka no 800,000 no one more way license no way nti aye day and one more bet next year na chi air driver ye nyina ye tu obomu aye ko omo wo he MTTD 800,000 omo wo he de bia ni de mu amu kwan so amu check no omo wo ana omo ye hwan ya omo ye robot ana ebre no so say ye sorry ni ye moa ni ye mani wu ye kunu no mu wu ye yiri no mu wu ye wofanom ye aunties abusua papa bi breadwinners ye ndachefo omo nyina ye kọ Asante Mantemo Minister Dr. Frank amwako hina no pe mechiawo adaroma ochena nyame ya adoma yenko obogu Savior Church ho yenko boa kromafo no womma dunsia kom nyina bomasie won na Ora Frank amwako hine Asante Mantemo adwuma wo ho papa ya beba ho adwuma wo ho because the entire ya ka se adwuma wo ho no enie enkramantam yi mu wo hwe vehicles are register enkra na top 51% na ya odi enka se enkra ha kwa do obi toka or register na ukwa Ashanti regional na ukwa all the other regions are hwe wo mu a register no Ashanti regions 19% pe no mo register wo hwe sa number of cars are ye wo no a 19 pe enti Dr. Frank amwako hine wone ayi MTTD any road safety eye bibia wo say ye wasem hia pa nti we no ya ma no nso ho ye be bo ho ama ho atue because enipa wu na wa nwu kura me se ye te ho kura ni padua ni nyina ye se ye nyare kura na te sen na ka apem wo ona ye twa won se twa wani areho enkran ketoa director wadaro masafa bra biem na o man hwe nkra no nkran ketoa afi no wawie JHS o twen the results anyame yadom September eba na nko o makọ ebi mo wasifo yi obukọ obi mamiensa omu nyina akọ ede obi die mienu ba akọ omu nyina akọ
me say omo car no kra de me unhu car no su atete nti sabre enan na me say omo admission ye hwe wo mo na 16 ne de ye kan mu nyina abomasie won kyena ti enu nti ne ye stress we say eya reho ai ni kwase ye poma abusua ne asore no pe because they say osofo em say osofo ma me ense omo nyina akọ urade nyankopon omo nyina akọ kranketwa fresh guy okọ omo atwitwa tete oman memu akwaba sare wa betu oni enya easy areho to ochina no kwabena Savior Church e wo obogu nkra 16 ni nyina ya line omo up because a child the problem if you ekro no nyina butu mu nyina butu aka kra no omadu enie and na wonya mai de ya ye ni nyina kire se enya baifo bia eyenya cars ni bia lacha ya service no nti o tia break efiri ya no for ni we ni ya enkwada o ya hwere wo mo we se nya omo nyina ni omo enya omo pictures wo mu ni nkura wo twere ni BC ya wo be general resource wo mu a wasi omo nyina akọ a whole church. All right. Maguru no mo de asore mbekọ no mo nyina ni yekosie won kyena. Ti ne yesre, aban mo mpanifo, mo mra. Mo ntimi like sika bi entumi fa nkura ne mmade, nanso so mo hu presence wo hokura no a. Awra kyekere yesi afiri ho aho. Free nipa ho. Nko kyekere wo mo re. The more thing. The man nyina akọ. Omo nyina kenka ba kumpo. Nyina akọ osofo ya me hye modon kyekere mo re kwabna afia me da se fancy ha adene friend and to what da you say wa chiri ti e besre and we keep talking about these things very important say ya kwanso ye behwe na ye di ni a driver for a passenger for transport unions ahodo car owners and so ye o shem ye tishan ni mu so o hwe school for buses ni bi. This is one of BIB as a for Marco fashion, so from so no Atima Baba. You know, a day brave or yakwansona. That's why they be at America. It's only in this country now. I dare see a bohom by they be at a graph in the cost room. Ghost names, galamsey, corruption, and they cried impunity. Whereby the so called national security form call for and we look on helplessly.